Igitondo cyiza nshuti bavandimwe bakunzi ba RTV show rimwe anizere ko aho muri mu myanya igiye itandukanye muri amahoro kandi amukomeje kugubwa neza cyane. Shobora gutangira babwira nti Irani ni igihugu gihangange bidasubirwaho, ni igihugu gikomeje kwerekana ko ibyo kivuze kibisohoza cyangwa se kibishyira mu ngiro nkuko cyari kibigaragaje muri iri joro n'ubundi ubwo kikozaga mu mitana kikibwira abatanazi kikagaba ibitero ku gihugu n'ubundi cya Israel nyuma yuko Israel ku munsi w'ejo kumanywa yari yashotoye igihugu cya Irani. Byaje gutuma rero n'ubundi Irani nayo yegura intwaro kandi ijya kurasa n'ubundi muri Israel, bituma n'ubundi ntambara muri Asazuba bwa hagati yongera gukomera. Ari mu gihe kandi n'ubundi amakuru aharamutse ni menshi kuko n'ubundi Israel ikomeje kurasa n'ubundi mu Burasirazuba bwa hagati mu bice bigiye bitandukanye muri Lebanon, muri Gaza, muri Syria, muri Yemen ndetse n'ahandi. Biravuga ko igisirikare cya IDF cya Israel Defense Force akiri kurasa ahantu hagiye hatandukanye kugeza amagingo anga. Kandi andi makuru nuko Hormuz ifunze, hari kuberayo ibiganiro kugira ngo barebe ko Hormuz yafungurwa hagati ya Amerika ndetse na Irani. Barimo bagenda baganira ngo barebe ko baza gufungura State of Hormuz, ariko abanya Irani bo ntago bari kubyemera. Ni mu gihe kandi n'ubundi Irani iri kuvuguruza ibyaraye bitangajwe na ministry na president muto vice president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika J.D. Vance, bivuga ko n'ubundi Irani yo n'ubundi itari kwemera ko ibyo Amerika yavuze kubijyanye no kuba yadohoye ibihano n'ubundi kubundi kubanya Irani cyangwa se kubikomoka kuri petrol n'ubundi mu gihugu cya Irani. Mu gihe Irani ihakana n'ubundi ibyavuzwe n'uyu J.D. Vance kubagenzuzi n'ubundi ba nucleaire. Ni byinshi biri gutangazwa. Urugamba nyine rurimo rajya mbere cyane hagati ya Irani ndetse na Israel, byose tugiye kubigarukaho turebe ko byifashe. Ni byinshi biri gutangazwa. Amerika ntago yirinze kugira ikintu ivuga muri kano ka mwanya kubera yuko birasa nkaho ibintu bikomeje gucangana cyane, ariko ubuzima n'ubundi buracyari bwa bundi cyane. Reka rero n'ubundi nkuko bisanzwe iteka ryose ndabanza nkabaha ikaze muryango mugari wa RTV show rimwe, ndabanza nkabifuriza kuguma kugubwa neza cyane. Nizere ko mwaramutse neza. Reka rero n'ubundi tuze byose tubisubiremo tubirebe uko byifashe hirya no hino, tubimanukure gatanu kweganyiza kako, ariko cyane cyane tugiye ku rugamba turebe uko Irani iri kwitwara muri no rugamba ihanganyemo na Israel. Ese biraza kurangira gute ngo Israel irashaka United States of Israel muri Middle East? Ese koko bizakunda? Reka tuzo byose tubirebe nimba koko bari kurwana. Ni Pazo nyo mazina yanjye rero, iyi ngiyi ni RTV show rimwe, mugire igitondo kiza kandi bahaye ikaze aho muri mu myanya yose igiye itandukanye. Reka duherere n'ubundi kuri iyi nkuru ivuga yuko n'ubundi Amerika n'ubundi yadohoye ibihano kubikomoka kuri petrol n'ubundi, naho mu gihe n'ubundi Irani yo ihakana n'ubundi byavuzwe na vice president wa Amerika J.D. Vance n'ubundi ku bagenzuzi ba nucleaire. Amakuru avuga ko n'ubundi Irani yahakanye ibyavuzwe na vice president wa Amerika J.D. Vance ko izemerera abagenzuzi ba nucleaire gusubira muri icyo gihugu n'ubundi cya Irani nyuma y'ikico n'ubundi cya mbere cy'ibiganiro hagati ya Washington ndetse na Tehran, n'ubundi bigamije kugira ku masezerano n'ubundi ya nyuma yo kurangiza intambara mu Busuwisi. Nyuma y'ibyo biganiro n'ubundi byabereye mu Busuwisi i Geneve, Vance cyangwa se J.D. Vance vice president wa Amerika yavuze ko ibiganiro hamwe n'ikigo mpuzamahanga cy'ubugenzuzi by'ibya nucleaire EAEA bishobora kuba vuba cyane nk'uyu munsi ku wa mbere cyangwa se ku wa kabiri, nibyo yatangazaga. Ariko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Irani yabwiye itangazamakuru bya leta ko Tehran nta bintu bishya yiyemeje kubijyanye n'ubundi nayo masezerano yabo bijyanye n'ubugenzuzi n'ubundi bwa nucleaire. Ibyo rero n'ubundi byabaye n'ubundi mu gihe Amerika yabaye ikuriyeho Irani ibihano, bigatuma n'ubundi Irani ishobora kugurisha mu madolari ya Amerika ibikomoka kuri petrol ku nshuro ya mbere mu myaka ibarirwa muri za 20 ishize. Wangu rero Amerika ikigaga cy'Amerika atangiye gutsindwa intambara. Ubu ngubu Irani yemerewe gucuruza mu idolari ibikomoka kuri petrol kandi neza cyane, mu gihe bitari byemewe yakucuruzaga mu mayuwani y'amashinwa cyangwa se amayero y'abongereza. Mu itangazo rihuriweho n'umundi ryo kuwa mbere ejo hashize, abahuza Qatar na Pakistani bavuze ko nyuma y'ikiciro cya mbere cy'ibiganiro byabereye mu gace ka Bogaristok mu Busuwisi, Amerika na Irani byemeye igishushanyo mbonera kiganisha ku masezerano yo
nyuma mu gihe cy'imisi itarenze 60 ubwo n'amezi 2. JD Vance kandi n'ubundi yasobanuye ibyo biganiro n'ubundi avuga ko n'ubundi ngo byashinze umusingi mwiza cyane hagati ya Amerika ndetse na Irani. Uwo rero n'ubundi vice president n'ubundi JD Vance wa Amerika n'ubundi yavuze ko amatsinda y'impande zombi yaganiriye kukongera n'ubundi gufungura umuhora Hormuz no guhosha intambara akubwa gahenge ko mu karere. Itangazo ryo kuba n'ubundi rikuyeho ibihano mu gihe cy'imisi 60 ryatangajwe ejo bundi ejo hashize kuwa mbere na Ministeri y'Imari ya Amerika, risenya iby'ingenzi mu ikomanyiriza Amerika imazi igihe yarashyiriyeho n'ubundi igihugu cya Irani rifite n'ubundi amateka yuko ryashegeshe ubukungu bw'igihugu cya Irani. Ibyo byose nubwo byarimo bibera i Geneve mu Busuwisi, ibindi bikabera i Washington muri Amerika, Israel ndetse na Irani bo n'ubundi bari mu kirere umuriro muri aka kubera ko kurasana gukomeje kubaho akugeza amagingo yangaya. Nyuma yuko Israel yikojeje mu mitana ikibwira abatanazi yagize icya ibirashe n'ubundi muri Irani ku munsi w'ejo hashize, habaye igitero gishya cyane gikomeye cyagabwe n'ubundi na Israel kuri Irani. Yavuga ko yarashe n'ubundi ku bintu bya gisirikare muri Irani nyuma yuko Irani yarashe n'ubundi nayo mizire yerekeza n'ubundi kuri Israel. Israel yavuze ko n'ubundi yibasiye ibikoresho bya gisirikare n'ubushobozi n'ubundi bwo gukora intwaro za nucleaire uko mukesha Axios ndetse na Al Jazeera. Yari nayo rero n'ubundi yarashe mizire yerekeza kuri Israel, bituma habaho ubwoba bwo kongera gukura kw'intambara mu karere kose k'uburasirazuba bwo hagati. Kuri ubu amakuru agezweho avuga ko n'ubundi hari imbaraga n'ubundi zo kugabanya imirwano no mu biganiro n'ubundi bya diplomasi hagati ya ndetse na Amerika, ariko Israel ntago ibyitayeho kwa yuko n'ubundi ikibazo cya Israel ndetse na Irani gikomeje n'ubundi kuba igishyushye cyane, gikomeje kwaka umuriro cyane. Naho Irani nayo ubwayo yagerageje n'undi kwirwanaho muri aya masaha y'ijoro. Ngira ngo nababwiye ko ku munsi w'ejo yatangaje ko iri buze nayo kuza kwirwanaho mu masaha y'ijoro. Yabikoze kuko kuko Israel yabanje kugaba ibitero n'ubundi muri Irani, irasa kukorwa bya gisirikare. Irani nayo rero yashubije n'ubundi irasa kuri Israel, irimo kohereza n'ubundi imiraba ya mizire cyangwa se Irani n'ubundi igerageza n'ubundi kuvuga ko yibasiye n'ubundi birindiro bya gisirikare n'ahantu ifata nk'ibifite uruhare mu bitero bya Israel hose. Irani kanuni waraye ihibasiye ihagaba ibitero. Irani n'ubundi hari kandi n'ubundi bitero byagutse cyane mu karere kubera yuko ibikorwa bya Irani n'ubundi ku nyungu zayo zo mu gusubiza ibitero bya Amerika. Vuga ko n'ubundi mu karere k'asazuba bwo hagati intambara n'ubundi komeje kugenda ibica bigacika. Aka kamwanya n'intambara cyane mu majyepfo ya Libani ku mupaka wa Israel ndetse na Libani, ubone majyaruguru ya Israel ku majyepfo ya Libani, naho imirwano imeze nabi cyane. Niho hari ubushyamirane n'ubundi bukomeye hagati ya Israel ndetse n'umutwe wa Hezbollah. Israel n'ubundi yakomeje gukorwa n'ubundi byo kugaba ibitero ku buryo ivuga ko ari ibirindo bya Hezbollah muri Libani mu majyepfo, nubwo hari ibiganiro ariko nta kirakemuka. Ariko aka kamwanya byifashe Irani na Israel nabyo kandi mezire n'ubundi zirimo zavuze ubuhana n'ibitero byo mu kirere. Hari ibintu n'ubundi by'uruhererekane rw'ibitero hagati ya Irani ndetse na Israel. Irani yarashe n'ubundi mezire yerekeza kuri Israel nyuma y'ibitero n'ubundi bya Israel. Naho nubivuga ko aya masaha y'ijoro n'ubundi urugamba ngo rwaraye ari urugamba hariya hagati ya Irani ndetse na Israel. Muri iki gitondo n'ubundi Gaza naho ibikorwa bya gisirikare birimo n'ibibazo by'umutekano biracyari byinshi cyane, ariko ujyanije n'umurongo w'urugamba uyu munsi wa none Gaza ntago bikomeye cyane nkuko byameze muri weekend. Ndabakunda cyane rero mbifuriza kuguma kujya impagarike n'ubugingo, nayo makuru yagezweho. Reka ibindi tuze kuguma tubirebeho mu masaha ari imbere. Mugire umunsi mwiza. Ciao ciao.